Penimunaning magalang LGU ing pamagdake bini para kareng Ortilano ning Barangay Escaler. Ailing report. Penimuna ng magalang Mayor Malu Paras Lacson ing pamagdake kareng bini kareng Ortilano ning Barangay Escaler Magalang bilang balaw sa saup kay ba ning kasiran asang kandareng milabasang bagyo kabilang ing amanwang barangay kareng lugal at todong miapektuan nung nukarin kera kalan kareng tanaman may nga sira. Kapag nasaning programang binhi para sa Barangay Escaler, ing sopan lang mibangon pasibayo reng Ortilano, kapamilatan ning pasibayong pamanalam at pamanyunduking karelang kabyayan. Agpangkang Mayor Lacson, balaw siyang lokal na gobyerno, king pamamiya suporta king sektor ning agrikultura bilang metong kareng manimunang prioridad ning kayang administrasyon. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen Susuyo.